ole ama sa in thlir tu te chibai ka buk le vek chewa tu tu ma chuan hei tun lai a boruak an alien ber mai lps icon thana nei mek tu zan in a mor bok na nei tur ania chon khami chungchang a contestant sang te an zai tha em zai thalawem ti kha chu a kan hre chiang view tuina ren nomani chon tun tu ma chuan lel sang lian chungchanga post du om lo tak mai aron omnol moi ne hi a lung oi har hlia ani ani taka chuan a petera tan wange mo biak ki ma tan wange mo lampang ani lawa neutral taka thil thlir pon heting ang post du om lo le a thlak hi om to lo se kan du ngoi ne eng poni sel sang le na chan chin eng tin nge an lo post kan share zui dor ani hei hi ani kan shirang zai pol conductor ve ma usi leng zem hla sa ul eng ko hran nge le ai kon lul lawang lo en reng ro u tiang te chuan biak in chunga leng zem hla sangam to ro se aron ti fashion moi ne hei hi alal sang le na fence ani lo ti chu chiang reng ani ama ro chu a thla kan ti don nge ni asual thla kan ti don eng tin pon soi se lila a om viau moi ani ya a competition om je hi en hrelo nge khami kha samsura depo kan hri a samsura depo ama le ma aron soi chuak ani aron out chuak ani ya ti khan atlak zana chu pathian hla aron sa a amani na te khati nga thu hrila an chuana te gospel hla asak thin thu te le leng zem asak ngai lo thu te po aron soi chuak ani chon ti khan competition a chuan leng zem hla te po kha aron sa ve lob moi ani ya chu ama samsuna ngei po khan aron soi chuak kha ni chu inti siak na competition ina akentel ti lo thei ani lawa chu tiang che chon hei lal sang lena po hian zai pol conductor po khan di ma sela competition a telawang khan leng zem kha asaka thinga ni ti kha kan hriat pui mo ni he tiang chung changa hian mi zo te hi kan lamol thuk riau maya antinan competition a po ria zai pol conductor ni awanga leng zem hla aron sa hi ai me lo hle mai tin lo soi sel nga lui mai ani hi a zia lawina a thlak le ni mi zo te hian tun ma tang to khan leng zem te mo gospel hla sa ni lem lawang chi phei hi chu kanan ngai sang lo hal rengot zela chu kanin ti christian kan ti don nge ni enge kan ei lo hal rengot zel mai ni leng zem hla atanga gospel anin le ero chuan zep thu cheng lawa tun lai bo ro ka phei chuan ani mane tang to khan ani to ni gospel anan sak chia chuan piang thar riau mo pathian thu oi tar riawa te hianin kan ngai ngal vek maya chu nol pui ngei dan po ani theina chance pom view maya amaro chu lal sang lian ai helaya aron soyang hian zai pol conductor ve me usi leng zem hla sa ul eng ko hran nge le aron ti fashion moi ne hi thring moi ne he post aron siam tu phei kha chuanin il hre chiang lo zok nge competition a chuan gospel emo leng zem mo leng long emo leika pui style kan ti emo an du an sa thei ni ti kha ching takin karon soi ani chu engamo soi se na tur zong hrim tan kha chonin soi se na tur chu om thei le tukwang ama ro chu zai pol conductor po ni se leng zem po kha an sa thei vekani chon helai comment then khat hi poimo tak om thu maya he kan share zui dor ani helai aron post sang hen kan share chho dor ani an pastor po adil thapa an phal sak vek an kau hranin an phale sela tur zong su in tluk chuang lawe ron ti nul moi ni hi ani taka chon hei thu dik tak ani an pastor po dil thlap thu te khampo kha amala sang lena po khan ron soi chu kani zai pol conductor ani ti khan ama tran lo tu te mo midang tran rum rut ho kha chonin soi sena tur kha an nei dor ani ti kha chu achiang ngal le ni chu sang lena po khan ti khan aron soi fia vek ani khalai kara khan engma thu dik le thilom dan po hrelawa social media kaltlanga lo soi sel ve vak ang chi te kha neutral taka thlir pona moi lo hle ni love song sakhi kan ngai thei lo le tlat thrina kan dun pum hian love story ania asak rengot chu enge apoina vak u chuak hi chu om ve a u chuak lo chin hi chu sakpol se poi ka ti mi alo mai ron ti tok te pon omania chu hei an we po hian pathian in love song sak lo tur ti thu soi mi tia sang lena thawang ron hode po khan domani chu om view moi ani na taka chon competition a chon mi na du chuanin gospel chu ka sapei lo leng zem le ka puilam pangor hi ka kal don ani chu ka focus sanga gospel hla chu boring ma si chu wangin competition zo vele inti se na zo vele gospel chu ka sale mayang ti te po kha
competition sang tun it icon ni lo mo me zo idol te po ria khating ang chi platform sang a po khan khating angari ru siama gospel hla lo sa shep to po khan in leng zem aron lar pui viawang hi hriat tura tam to ne chuwangin boruak engemaw a thalo zonga ron ke electum kan ti don nge alel sang liana mi puin dem lui sela tini omang taka hiti anga post hrisel lo tak mai hriat tu le mu tur an om ringot hi chu azia lo hle ania hei petera te po ni taka chun gospel hlan sa a ti khan samson te po kha amana soyang khan competition ni lem lawa chi a phejun gospel hla sangar ngar khania ti khan in ti siak na chon love song te lengzem lampang te ron sa ani mai ani heti anga mi mal thleng mo engko hran nge an ni ti thleng ang chi te post do om lo tak mai an han nei rengot te hi azia lo hle ani ya tun china phejun heti ngi hriat tur om to lo se adu om hle do na ni lel sang lena fence tam tak entinan bok tlang somi an ko hran thleng po khanin hodu ta se mo huat tur kha ani ve ching ani ti kha ching ani ngani chu wangin azia lo hle ne helai ron soi pakhathi kan chiar le don ani sang le na tran wang lam ni lawin love song hi setana hla ani kher hleinem love song sakhi pian thar lo na ani kher hleinem tinge love song sa hi in mu mo em talent an nei thathlom em hi ron ti tok pon mo hi ni china ka soi atun ma tanga thil kal to dan ani ya love song an sak chung chu piang thar lo riawin kan hmuwa mo gospel hla sak che chuan thata riau thara ta riawa hianin kan ngai ngal rengot zel mai chu kan hmu dan dik lo tak nei in ka hria entinan leng zem hla sa chung po khan mo pathian thu oi thei thawani chu la ya chu poimo lai chu ni amaro chu heti anga sang liana aron kana ang chi dik lo lutuk entinan ama hoshim shimani ti chiang renga ni heti anga post ang chi hi choron om to lo se adu om don hle ani chu sang liana fence tam takte pokhan lungoi lawani khati anga post hrisel lo tak mai social media ron nei nul moya kha azia lo hle ni helaya ron comment pakhati kan share le dor ani love song a hian inwahan boi pe tak em love song sak thei lo ti hi tu man an soi lo we an du an sa thei soi sena tur in hriat lo chuan ngoi ngam mai ro ron ti kul mai ani hi a zong zongin karon soi lem lo ani amaro chu hemi chung changa kher chon sang li na hi a tanom hlia ani ya zaipol conductor ani wanga leng zem love song emo mo khating a lo sak vak khalo soi sel ve khang lam te po kha a thing ngoi ani ya chu wangin competition ani chuan mi in adu chon leika pui po sanga adu chon gospel po sa thei chon adu le leng zem te po sa thei kha chu an mani thu ani an mani right ani chu wangin kan tran zong an lo ni lem lo awang mo ani aya sang lian aya petera kan lo tane mo biak kim kan lo tane mo po a lo ni pon hating anga moi lo tak maya post ang chi chu om to lo sela alo mom hle do na ni ya tikhan competition te po zau sela mo mi in function eng mo te po zai tur te po la so mang kha nga khan an som na muna zir te po khan leika pui leng zem love song kan ti te po kha an sakhut te po om mai thei ni khati gang khachon lo buai to lawang u an mani thu an mani du thlan na tur ani ti a hian chiang mai la hadam thlak viau do na ni chu ti ngani lawa engemaw hleka soi sen na tur ringot kan lo zone mo an mani kan tran lo wanga moi lo po don lowa mo mi ne tinga lo ngayang ka thil soi tur ka thil post tur hi adikem ti po angai tua phalem lowa post web top ang chi te po hi akan sim hi hun viau to ni ti hilang renga ni heng po ni se alel sang liana ai kon dingai tur pon du sana sang ber kan hlan tak zeta ni